Welcome back. What number 3 na? What number 3 ho? San pi iyeng ove? What number 3 ho? No happy what? What number 5 ho? Na uniform akang ham. What number 5 for uniform akang? No pisu na chop de iyeng ove. What number 5 for Nute ho? No ho lai pi what? Yes. What number 8 ho? What number 8 ho zong akang sai pi khup. Now lang ayong what number? Nong ho pi what hai mo? What number 4? What number 4? What number 4 ho yang ready ta vin? What number 7? Zan la gu tim cha dim jiung khit lu he mi hat lo ka. What number 7? What number 1? What number 1 ho yang ready sa hai ta vin? What number 1 ho ichan ya na ki go do ba? Koi sam koi pen ka do diu ha. What number 1 ho ichan ki go na na nei ba? In say pi bo. What number 1 ho ichan ki go na nei ba? Sayo na noi sayo. First le de da good ta ka ki go no First na la ule ipi aman din na tibang price. First kala bal an ko ki bolte ho. An ko nga na ki pao men. What number 1? Koi what ho kan kheu pi dam to a he. What number 7 ho koi pen na pau diu ha. What number 7 ho? Tu chung competition a he ichan gai ki go na na nei ba. Ha sayo. Lat dinga ka ki go no ya. First ten po dinga ka ki go no. Price first sam khat chu hin la ta leo chun. Ipya ana lop diu ha. Bong thum ka tha di. Bong Kyang thu Bo cha ni to. bong kyang thu mo. bong tang chu. Nang sa lupang pa nang. One number 3 ho ichan ya ki go na na nei ham tu chu. No ho ichan ya ki go na mo na nei ham. First la ding ane ki go do wa ma he lo wa he le. First the dinga ka ki go no ipi on de la la no phai dinga ka ki go. Na la lung hai ding. Oh. Ka lam diu he tu ha wan number Ka lam phan hoi na ta na. What number 3 te na ki go na ana sat to le yeng. Awan na tu sei da na cho gim nei zo he. Gim nei do min tu sei ta nge. Ka lam di kim nei na. Ka lam di ma ni ha. First kala le ule. Stage ka chuk ke di we be ga ti ta. No me. No ho he what number zan hiu tai boy kim 5. What number 5 for zong res sakang. What number 2? What number 2 ho? What number 2 ho in ichan ya ki go na nei ha.
first prize po din nga katibo na. First prize po din. Izem ta first prize din pilo ba hele ipi. Zat so sa mga kilohang din. Okay. That's so. Zat so sa mga kilohang din. Bolo niya. Noin bodyguard hello ba hele ta chu. Izem ta aboy kha le. Backup na boli pasal nan ki puilo ham no. Wala ka gold din zelo. Ki pao me. One number 2 ta ki go na na say. One number 1 ta na say benom mam. 1 to 1 yin na. Ki buat no tu na zavin na le. Tun ha he khude he. Vietnam mo. Jubilee Vietnam mo. Hi guys. Dr. Piring kom ti tau te tu. Hi. Hi. Suna na kimudo hi David na ho. Tu chung. Tu sa nai one number 1 apan et chang nge lakitian nom ding hin na. Lupi ho. Kon lan de ni tiak. Và nói mình em nắm dâu xin rồi. One number 6 ho. Ake thiam chu na kon mu kha mai le. Ale ibola chu bang sai na ta sana. Okay. Ahoy, want to say something? Đi thật lâu, nắm sân gió đi. Lagi tiyan nahi koi wan in land de na tiyak. Lagi tiyan nahi koi wan in land de na tiyak. One number zana. 1 number 3. Itan yan na tasan 100% na land de na tiyak. Allah thau thau diu ye na. Ijam ta lalo na bangka ni nei leo. Ipina bol. Åh, inte giltam na lungtin. Inte santam na lungsinam. Hating liya lehong ite. Lehong pawin sing kong solo. Åh, ni hinin illa sasi. Tu chung Jubilee Nute lagi tiyan nahi koi wan in land de na tiyak. Saksi na ting. Ye ni land de sa. Ipitile ye ni land de ta na sei ngam ye ngam. Ijam ta zat son ai le. One number 8 ro chin la sa ta ta le ipina sei ding ngam. Ki bot na lo ki got na imam lo api lo ba hin le. One number 3 ho ka do le pi lo le mi backup di ka nei sa o he tivin. One number 2 hai chang ya ki got na nei ba.
Alam mo mga katigil. Isem dia lalo na baka ni niliaw sun. Kigot na. Extra mi hello mai changi kigot na na yung. Umiyong sa ready ka na. Extend ka box yun. Gina din nga extend ka box. Acha. Songtum tingke ho chu leng phot da ne na la lo le. Sa guliang dito. Sa guleng de. Latas ang ito. Kanga sige kapag Tu chung Jubilee Nute kite nai. Wai wat nin. La kite nai lan te ta na ge la. One. Isem di one number one hila ta hile. Kita bang kigot na na yo. Ke ho song ho kigot na na yo pasalon. Nute ho la kite nai koi vengin lan te na tiang ka. Lagi nga kita suka ini. Ayo lah. Number one te wangi. Ko ini mi ang tamu ni. Mawai kading sa pere. Oh. Number 5, number 6 ho la. 5 ya 6 lang wangi. 5 6 sumi. Blue thau na vente. Ipaw me. One number 1 ho. Where is Haipi nunga ho na vevo guys.
ki bat nei dautin mi pite so se ni tha pha ลาพา ni tha pha ek be pathen thang va inum hen lang tuni evening session platinum jubilee Haipi women society evening session muthya yumuven suni dom no tai ni manguven na bon chawin avelin jubilee chibai pau mai ke ka hi le hauzamang kip gen ka hi in chuteng le tunin ha dingin na compare ka hi de chule ka sit langa ding hi ka co hosting Dr. Kim Nei Zo Lord Chem a hi tunin ha ikin dingu hi chief guest a eipan bi dingu pu and sokungam baite ADC Kangpukpi guest of honor pu Laminal Sinte SDO Champai special guest pu Kaikuse Kipken SDC Kangpukpi nunga kinai nga Kipken Chief Judicial Magistrate Ukrul District ama hozo se ama langin na tawin ama ho ilim naw la ikipapi na dinguvin ama hozo se lung se penega din do bivintin bitin ko be biwite bemate ipaume ko tawin i-program ikipat pa itaw din tuhin ikipat na din taw na din invocation prayer din pu tong mang digen kan go in chizo zo let special number Haipi Women Society ho na nakigot ban hung to pai din nong tip na kan ne we tun pu tong mang digen taw na mang din kan go we Thế nên tạo nên đây về đây vanam kapau hingjing pati nalung sen hai pe na sang ta nei chan men pakai Nute nang ma leng pi le kun nau kum som sagi la nga him na kan man nau jing ka ki pan pakai na man nin ui hoi win ni ha phat jong pakai pan kit thei tringa nalung sen nei chan je win ka ki pau win hallelujah sa men na men lu pi ka thang ba win he pakai tun ha phat na kong ki man chan ling sung wa ka sei diu ka sa diu ka bol to zo seu he nang ma lung hai na lam tan pa kai nang ma nei pu juin tia ka pha nau le mi pi ho zo se nang ma khot thing hong ki bok sa pan pi nga ya ja na chu eu hing pu pa kai Jesus Christ ta ma na kong tao he amen Done. Please look at them. There's no. Take a lot of it. Video aja kan pakai dia. Top sangat. Kaya milong 100 points suppose. From Nabiถึงโดดู Full hai tam ya. Valdo
100 suna 150 kasim ba chau pana jek ma ko na Ano update lo yun? Boran ba Enggak anum ton ya tiwas. Koy isyan na galayo. Stian ini saya sama kan stian ko. Lako ni Samo. Hộp dấu lâu lái chi điện hả? Loy sa ito lang ito. Chi nhập là dan. Tahu ni usap dingin. Kita naikin ram kita. Kaya mo na doon. So loy nim ka dito 0.00 sa. Man no ba na. Aman so man. Aman đó. Man lo. Đột ta. Chỗ trên bắt rồi. Chỗ trên giờ đến đang cộng. Hello. Si video lo sa gulo. Pateng ngalo off la. YouTube ma bu. Pangkilala ka din. Coba. Mau kamu di bawah lah. Iya ha mo nga. Adin dan pun lang put pa na ba. Ha? Pamanam mo pa man. Không thể phải cân lượng chỉ quên Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ
Nute ha konin langi ta ba asa o inga in ngai chai music hong se tru ho le mo ni ve ham kha sa nom diwin ka ta sanin so ta hong ki je wa ju chan sa lau hin te ka ti ye mi pi hoi pin ne ge lo a them mong mong go bin mo hi pula adap wang chun chan se de la hong ki lo hin langi ta isa pe zen mo zo se chunga ki pa thu kan sein abanin P-Lettering Women's Society Secretary nu apatin welcome speech ga ngai ding na ma ko Kipa omin pathenin tunilha ani ko phata ai musa kinovin Sunin program pathin lopina dingin nom tain huilago thuno thubau ima amlo helin pathin lungsin na zalin sunho ibang chai vin tu ni tha pha changia damna ei piwa e program ho mangtheya ei koi pau e benazar pathin chu amasan lopina chaya na ipi masawi na hi tu ni tha Nute Jubilee Platinum Jubilee Mannaw nilha aphan ni chanlagiya pathenin damna AP ovin ekikhop naw ahin mehem hi zivin thilgon ho hi inei zivin ahi in mehem hi na zala chu gon tinga hi pathen ko mai taw zivin pathenin lol hin AP ziwa e programa imin chon sa ho khusum ni hi helang programa hung min chung ho zong boy na I macham lo hila itaw mun ho
isit ho amun cha ilo theina ho hi pathian za hi in jong pathian thang ba le pe le hi tuni ha hi welcome speech hung kiti hi in sei thei lang se leng Nute secretary khat ka hi na chu phachom cha chilai mun chu ka hello ting hi in za omta tuni tha chief guest e pan pio zam ta pu en so hongam bai te adc kang bokbi ama injong tulai phat man tam hi azi ompon tapang program azong hi mitam ta hin panom banga aphat amun to hin hita hi kiman chan hi koi ma hin pha ne pi do zo lo lai hi in hi zong le ama in zong tuni tha pha na Nute hon tabang Jubilee kaman nawa nangin na phat mantam ta chlaya chief guest ka ngai cha nawa na to mundinga na koi pi na mun ho ni hung lo pi za lovin Nute ho zo sin chule khumite ho in amasan lim na kahinay lovin hi ani na guest of honor pu lamilal simte SDO champai nang mazong pathinin damnan na pia hitabang chilai ke ho in kanga cha namun ho amun ho hi on sa alova tuni tha pha na ka program ho subul hitinga na to namun ho ni hung lo pi wa Nute jong la husung mi te ngai lut na len ta nei pama mun ni hung lo pi zivin nang zong Nute ho zo se thaleng le khomi te thalengin na chunga lim na ka hinai zin na hi chule abana tuni thahin special guest ni inayovin ama sa pen akhan na pu kai khusi kipgen SDC kang bokpi nangin zong khomi zong le chun tu ni tha phana Nute hon tabang Jubilee man na tinga to na mun ka do pi na ho onga koi lu hi la amun hi ni hung lo pi wa program ho zem pai tinga ka ko naw ne ngai pi ka tip naw ne ngai pi wa to khom thia to na mun ho nei lo pi za lo vin nang zong Nute ho zo se chele khomni te thalengin lim na ka hin nei na hi ani na nunga kim nei nga kip gen chief judicial magistrate okrul nang ma jong tuni tha hin Nute nei ngai lu na za lo le nei kho sa na za lo vin to namun ka do pi na ho aonga koi lova hita hi ki ho to program mang khom tinga to namun ho ni hung lo pi wa ka tim naw nei lo pi za lo vin nang ma jong Nute ho zo se le khubi te thaleng lim na ka hin le na hi chubana khumi te ho jong suna ki pangta ni tha pha ki panda jong la kho poi ti lo hi din tu ni tha hin thanom ten holin dim se na iki khom pinovin Nute ho kum som sagi langa hin na Jubilee ho nei thanok pivin nei ki pa pivin na bon chawdin holin dim se na ki khom din ne ho Nute ho e ngai lu na za lo le nei gel kho na ho za len tu za ni mi pi ho zo se Nute ho zo se lim na ka hin nei lu bin hi chule e program ho hi ama sa ati go na pata chai ya hi thanom ta ki khanda program isi ama sango ba po loading ovin ibon sa wa team na zong ka hin nei zu na hi tuni tha program me no ma nom ding hin thanom tain pango hitin chule chief guest hin guest of honor hin special guest ni hi in thanom ta program me chai ya pangding in zong Nute ta thangin team na ka hin nei na hi chule tuni tha hin kahin ko ho hin long state ta lai ni hong ti go ti ding gun kan team ve mi li ho chunga hi Nute ho in na chungu wa ki pa det sa na chen leo ta ka go ngovin ama sa pena hong ding do dingin chief guest pu en so hongam bai te ADC kang ko pi long state ta langa ni ding pi ding kan ko ve ani na guest of honor pu lamilal simte SDO champai athum na pu kai ko se tipen SDC kang ko pi
Alina nunga kimnei nga tigen Chief Judicial Magistrate Okrul. Kipa omin ama ho ahung tin total hanin Nute ho in kilpe hung pidingin kahin ko uve. Lim tilapia. Nute ho in tuni ha imasangwa za unta ho hung to ho kalim naw le ki pa thil pi ka pi naw khat ka man na hi chan chu dan te ka ki pa e Biking nong Nute lam kai ko so chanin thu se theng je in liam na thu ngei ta ai se pe jona ma chung ki pa thu khan sein tu na ban che ki no tin choreography children department ho panin lam performance khat ga veu tin am ho naki go chai le se te in chilang stage a hungun lang choreography na performance hung bol pai ding khan ko he
Mipi deho nomi so winai mo nomi nam Jubilee in nomi sa diu ikipaw ngai Jubilee Nute a se hipon ninu engle atelang hi hadlang thape yong le Nute ikipapi ngau hi eho akona phunchel lowa imai so wa dengle hilang hi aha jing na dinga hi I always sensing diu hi Children Department, Haipi, Tulay, idin munu tokito in, Allah, alam, atu cengin, ingayun, ivelvin, lam hoy ta ive sa ziyun, mahozo se chunga ki pathui se yuve. Tunil ha program hi tua hi, competition hour ki pande hi in, tunil ha competition hi, ni umding hi in, item ni ahin, akat na hi, single Bible recitation hi de hi Single Bible recitation competition hi atelang ho kumsom group lenga 65 years and above ho kite nuvintin akite ting ho hi what gate a woman Haipi ahin what gate na hi representative khat khat hi an soluvin ama ho chen chu what leader ho in boy piwin lang atelang hi ting se in hichi langa table of fun serial number aki kwain akila do dungzui wa chu nahin se piwa ang ki coating le competition a chu hunglut pandi wa hi chuting le ama ho kitet na ding hi Proverbs bung som thum lekha chang som apana chang som langa chan hi ding hi china ding hin asar ho hi china hin sit arrange a bol bi wintin Bible recitation a just a pan pi diwa khat na in Pool hun mang, ani na in, pool en go sim, atum na in, pool say ting chon, chule ali na in, pool let bin thang. Ama ho cheng, mili hit to din ha single Bible recitation, 65 years and above the judge, panala ay pan pi diwa hi. Ama ho zong lung set in, ama lang yung pi undin, chule asar ho in, ato na ding mun ho hi, ihing suto pi ding uvinzong, tip na kahin na ye. Chule ka say bangin Nute ho lamkai ho what na lamkai ho chu stage masang langa hin langa kun table a serial number aumin serial number ko hungkila talew chun ki paumin te nipite ni het hichi hung lai jing ho chun hung hitin nipite tun ni ra hi hichi hi live performance hiding hi in hizi a chu program hi asot ne achuti khati tipo hitin ay tung suya hi chi diu ki tol diu hinte lamkai hon lai jubin judge on hin vet diu hi judges mili ho in hin vet diu hi khat nain clarity ani na in self presentation athum na in accuracy ali na in delivery Itang hi judge ho in ama hon full mark 25 marks each and a deal to full mark hiding all together ago min 100 hiding hi hicha ko na chu at ong ki bolting le asang pen tung suya ko na chu position holder rank hung ki sim de hi je judge ho min hung ki se ho chulung se te to na mun hi hung ki lo tele ho chu ki pau min te Kizat hey lo hindi ham avelin in say kiling kate. Tuni single Bible recitation kitet na a judge ay panpidingu kat na pool hunmang ni na in pulet binthang thum na in pulain go sem ali na in pu say tinchol. Lungset ta in amalanga hin si na kitotan lai ho hin to no ho hin hung lo pilaw chun ki pau min te. Chupeng le atelang kumsom kuplengal
apat chung lama hi dizi in ato normal to diu atin normal ding diu ama hodinga hi body posture hi freestyle hi de judges ho to na ho hi na dei na mun hi in lo pi lo jun ki paw min te judges ho hong ki go jing lain judges on yong hai ten ngai pi win lang pi chu kan tik nom now a hi in accuracy in avet ding to bible chang proverbs bung som lenga sunga asim diu chan ti pe pa chu asei wa lu umam asei ling le lu umam punctuation full stop accuracy in chu avet de hi ye Today, clarity in avetting pen to voice clarity, pronunciation, audible hinam nipi competition he is in. Atu say to malpe povam kiche nam to clarity pen in avet di winyong tip na kahin na kitne. Atum na in delivery in avetting he. A voice tone. Also he mi bangkun competition ay panteng le apulin a chojin a chai nalang ting le a name jin ay lo le a p in a tche in hichi delivery pen to just a chang pen in chi even be dinguvin tip na kahin nayin chule a chai na pen a self presentation competition he is in a hungdan to hen lang dingzong le a to dan a chi ha dan ahilawale amaiso a body posture ai pen to judge hola a self presentation pen in evet video hi ama ho zo se judge na sangwen li to tawin ama ho 25 each som ni nga chi ane yuvin a bona hi zakat hiding hi tunila a wata kuna to representative khat hiding hin what ni hi apang pon is ya to what get la in ni gu binakila in Hichi serial tungsuye chin hin ko bung kating azalo wa yong le lam kai hon anaki tho pi leo chun tia hatsa da kai ne yo hi e jeje so na se no mo umdam a le nang ho phat hin tin lo jong le pan ta wi tin jeje so yong aki ko tawin pan pai jeng mo hitin serial kilado tungsuin hilang tau namuna kon kun hin ko hantang kati ama sa pena dingin serial number 1 kilado pen kung tale ki pau ninte Number 3. Give it the book. Number 3 representative. Wa pung som thum na kha sang som ma pa sang som na nga chan Number 3. atupi nume ji pa wa chai na sang som nume ji pata ko na ki mu do zo ding ham hita bang nume zu sana pa jam nu sa sang a hoi zo hi sang som na kha aji pan zong ama nu hi lung thimi na ma nu hi ki sun na na ni jin ki ja chu aji pan phat chom na na sam re la ane ding a hi sang som na ni hita bang nu hin aji pa chu thil pha bol in a hin khulum ki aji pa se na bol boy sang som na thum
สมุนเลตุปัดโหจินขุจินโลวินปัสเสียบอเลจางสอมระดีที่จะบังนุมฮีกิวีนกงอินเนตบังฮีเนลจ่าจงกำลังตาคนนี้ให้กุลุจีจางสอมละงาอาจารย์จานินกิทวินอันสุงเจเนดิ้งอาบนเปอินอินสุงนุงอาโลเสียต่อดิ้งอาเปจีเพราะว่าบุญซ้อมทุนนักสร้างซ้อมอาปัดสร้างซ้อมละงาจัน ตัวจู serial number 1 ahin abana dingin serial number 2 number 2 เพราะว่าบุญสมทุนนะคะจางสมนาปัจจางสมนางาจันอทุปีนุเมจิภาวะจอยนาจางสมนุเมจิพัตะคนอคิมูโจดิหังฮิตบังนุเมจูสนาปะเจมโจสิสางาคอยโจอดีจางสมนะคะอาจีปันจงอลุงทิมินอามานูจูกิสวนนาอันนี้จินฮิจอาจูพัดจุมนาผสมเลลาอันนี้ดิงอดีจางสมนันนี่ฮิตบังนุเมหินอจีปาจูทิลพาอบอลเปินอาหินคนลุงแกจินอจีปาเสนาอบอลโปยจางสมนัทุนสมุนเลตุปัดอโหลินหัวจิ้มโลวินปัดเสียบอลีจางสมนัดีฮิตบังนุเมฮีกิเบนักโกมินเนกับบักหินเงี้ยจะยองกำลังตาโกนินอันปดุจีจางสมนังอาอาจารย์วานินติทวินอินซุงมีเตเนอดิบบอลเปอินอินซุงนุงาฮอลองโตดินอเปซีประเทศนินอทุพัตเตโบเฮ an ko within tun serial number 3 บุญชมนะคะจางชมอกันชมนาวาจันอทุกีนี่ไม่ยพาวาใจนะจางชมนี่ไม่ยพัตตาคนนักมูดอจังหันอักมูดอจังหันKita bang ni mesu, sana payen jauh sesama perjuangan. Jauh som lekat, aji panjang, alun timin amanu tu kesonan ani. Dia tu aji pan, hajom nan hasam dia lami dia. Cháu cho mình cái bảo mình nghĩ ở dưới qua chùa thì qua bỏ đi ấy hình con lung kè in ở dưới qua sẽ nào bỏ coi cháu cho mình thương xong rồi là con hỏi gì Phật chính lệ linh Phật sẽ bỏ lệ cháu sôm lại đi
Kita bang ni kiri na ko ini tabang ahi. Ni le solo kan na ta ko ni ai ko lu ji. Sao som na nga. Alam jani na kitawin. En sung ni ke ni di akun bin. En sung ha dong se yo. To di la pe ji. Ke thawan ha. Amen. Tua Chu serial number 3 ahin. Abanin serial number 4. Kung song tuna ka tang song at song natin at tupi numay di pa ba at na numay di pa tapon at kimuro ayaw jingham kita bang numay ju sa napadiam rusi sa mga kondo ahi tang song nakan ahi pandong adung tinin amanu tu kisonan anedin hijatu ahi pan Pat yom na ha sam na hela ane yung ahi kang som na ni kita bang numehin aji patu tirpa abol pedin ahin kodum kedin aji pasit na abol pun kang som na tum sambulle tupet aholin kotim lehelin patsi abole kang som na ni kita bang numehin Tibe na kuang ini tabang ahin niele ka dong makna ta ako nin ahin polutin sang som langa adan in akitobin insung ni tene adung awol pe in insung nga lo sielong to ading apedi holwa bung som kunahan sang som apet som langa jen Tua Chu serial number 4 ahin. Abana dingin serial number 5. Prawa kung som kung nakatan som apatang som manatan at humakay numay gitaba na tan som numay hata kung katimuso ingham hita bang numay tu sa napaadem lo sa sanga hoy yo ahi tan som nakat adipan som alutimin aman mutu kisonan anidin hize atu atipan patuna hasam lehela aneding ahi sang som lemi hitabang nume hin atipatu tilpa bol in ahin kulum kedin atipasin na bol boy sang som matum samulle tupat ahontin Putim login patsi abole sang som lebi azan danin akito hitabang numehi kibe na kuang inne tabang ahin
Mẹ là ta nó cầm là ta quân như ngày quân gì ê cha sòn lên và azan za ni ta ki thok ni a in sung mi te ne ding a bon pe in sung ma do se do ko ding a pi e Tua chu serial number 5 a hin judges on a happy ding win. Serial number 6 and 7. 6 le 7 hi akipik do pon akila do pon 8 hi akila in tu na chai na pena ding in serial number 8 im pileo ki pau min te. Proverbs hong som thong dahat tang som ma pat som na chan athupi numi zi phawa chaina chang som numi zi phata kun akimu do zo ding ham hitabang numi chu sanapa jem zo se sanga hoi zo hi chang som dahat azipan zong alung thimin amang chakison na anijin hi je acho azipan Pat som na lasam le hela ani ding a hi chang som na ni hitabang ni hin azi pat chu thil pha bol pe jin a hin khorhum ke jin azi pa se na bol poi chang som na thum samul le tu pat a hor jin khut chim lo vin pat se bole chang som na di hitabang me hi kiveina ko in nei tabang ahin ne da cha jong ngam da ta ko nin ahin polut ji e sang som na azan zani na ki thobin a in sum ni te ne ding agon pe in sum nuwa zo se jong to ding a pe ji e proverbs bung som thum la kha sang som ma pa som na chan Contestant serial number gate la konin group akila to in niya pangpon tunilha single Bible recitation competition hisan chuna kisai tai panghozo se chunga ki pathui se yun judges wa yung ki pathui se yun ichi asar ho in a paper in la piu vintin in zo ting le bon in hung ki government tin winner ho cha chai lang ting le koi chu winner hidiam declared in ball di wahiye judges oyong ki paumin no long na to na no cheo ne le lo pi ki talew chu ya ki pa thu ken se mi bi de ho na dai tawang na limu se le na thase to le yin taw ve i bi ball diu ta ka ban hi in se you go ala Nute ho in se wo pi i pi na vet no mu ma ba na i pi na vet no mu ba holding na ngai diu ham lai ngai diu ham lam i vet diu ham a program on chi hen hin tin tu a hin lam e vet sa ding win what number 3 hui li ven ama ho hing do pi vin tin ama hon lam a hin vet sa ding hi sang chalam tin a ki ko ve what number 3 hui li ven alam ding in stay sa hing do pi talew ki pau min te ama ho hung ki go ching lain ward number 3 de a ko na lam ki chai chai le tunil ha gas of honor ai panti u pu laminal simte number 3 hong SDO chamthai aman ho lim na ila pi di wa hi ye hoi ven te hung te ki pa pi na khut be pi hu te Beauty Bank fans
สานิทาไฟเปียวว่าปาประเทนทางวันนักเห็นเป็นสิ่งเลยตัวจานาคุณสมศกีนังอาลินนาปลาตินัมสุบลีมังจิงอังหองที่ความหอโซเสนบอนสาวดินสุบลีสิไปตัวจานาไม่ได้เรียนนูเตียฮอนนำกันทอดิวฮีดังสลามอามาซาฮีอัลลาโตอัลลัมโตที่ฮอนอาเวกันทอดิวสิ่งเลยตัวจานาฮีจินกุนายปันปีฮอChief guest by him, sting the guest of honor, special guest, the Jubilee Committee Hall, Lam Thingson. Ilang Khom di wa hitilahi kan hen hizin. No zong Jubilee ki pa na zala ni hulang Khom pi di win. Na bon sa Kevin kan ke mo win hize ka ki pa ye. Committee member Hazang Ning Nampi so kay Devin kantem so kay Devin hize na bonds kay Devin him dot Devin
แดงห้องปลอดภัยแถวนี้ที่หลุดลงโอ้ยังพวกเราซ้ำละร้อยหนุ่มมาตาม No, buona che te devi fare slave. Zang Salam Vietnam Umta with event what number 3 Nute. Tui ha chu hoi thei so vam Nute chu. He bu vam. Ong he zengi ama hon. Hichi hi kite sa na hi pon inela ye chun Haipi Youth Club member masa ho chun khosunga hi kin chan se le tua lam chon bol ji win ke ho loi ling zok se chun hichi Haipi lam ti danin kan helvin amin hi zam chala ma hin ama hon zonga velin recreate and boluvin avelin an podo vin hi le hichi idea lung thim creativity ane jiwin avel vel go what number 3 Nute ho chunga ti pa thui se yuvin chule tuni ha chief guest of honor special guest ama ho zong stage lam na ding phara hin movin chute le committee member hong do cheng hi in ano min mi pi yong ki haluvin
ama hon thil nom ta an bol do za luwin ikipa pi the penu chu khatve kun ha ben be pi kinu hite program to velel tun aki bring a tun in order raji vetle chief guest amasa in hichikan se chit na chu in zo teng le program hi in a confused lo diu in a boilo na diwa kan se hin in zo ka se bangin tua hi tunil ha a guest of honor ai pan piu pu lamin lal simte SDO champai aman holin na ene pi untin hi chiki chai ding le tunil ha a inga lel pen pen no kitile ki zo pontin group song competition ji ha na chu in a pat pan diwa hi ye tunil ha guest of honor pu holin ding in kan ko masa planning hui liveng Nute chunga ki pathu ken seje kum som sagi langa change za women society Haipi Baptist Church in bang theza in puyo masa planning pathin thangwa utin chule Haipi Baptist Church pastor hin hilole member ho hin khusumi te zo se hin chule dea women society Haipi Baptist Church ko chunga ki pathu santa kan sejin ichi chan mun ichi laidin mun hilo le to mun chang the za ichi phat mun lo the ya tin na le ko nin pi nin nei the ti ji win na chung chi wa ki pathu kan se kin he chile tunia chief guest ai pan pi additional deputy commissioner kangpo pi hi chile sub deputy collector kangpo pi hi chile chief judicial magistrate ukrul hi ama hozo sezong zana salam kahin pikin in he ke hi now chat in Thailand tuni hi Nute ni kho ti ke ba hitam Nute ni kho a hi new khat ki Thailand Nute ho hi lo la pi te ho hi ni het lo mai the wa hi new chat just line thum ki Thailand ke hi Nute ha ni het hi lo la pi te ho ni het the ki pe a chu pi lin khone sibite het kha mai theo hin TPAI women department secretary sota na hi ga het ka se de kitinga chu pu helun sing sit Haipi te tupa unu chahi henum dio hin hi chi chu hin ke introduction ti tau tin ga het thei pendinga chele dunia ka se long pi pen chi le ke hi chilai mona guest of honor ra kong ding thei na hi Nute ho vision na neyu hello lungkel sauta na neyu panmun analawa thazung ta ta thil tampi anabol wa lungkel lin ta ho hin tu do wa ichi women society hin form wa ichi ko na hi hungcha la dunia ai kum som saki la na change in man thei za ama ho tua umlo lam tam ta tan tin ama ho chunga zom ki pa thu na le ichi thum kin na hin ke ma tuni padong sauta na pong katin na chungche wa khusumi hin hobum mi hin adia women society ho chunga kazana kahin pen chile ka kipa na santa kahin phom kinen hin chichu ka ke atinga chai na hi lang ka phat chai ba to bomin thilpi neu khat kani nomen women society chairperson ham hi lo le secretary ham khani se te nyong la din chu ke phat chai na itan te ka kipa Kipaumin tunilha guest of honor ai pan piu pula minal sinte chunga kipathui se yuge enjoy se bangun tua hi Nute in ajiteu apateu dingle in sunga phute ho hi in haptani lang alo na kase hinglel ti ham khat lang hitan tin khosungi boy je na hi in ama ho hin tunilha a pung khat pung ni sunga asa chai diu minute tuma asa chai diu hi tua hi vet kha na inei diu hi in mi pi te ho nanga le luwam ken song nga le lin mi
ti zo se nang inga le dun za chon zong koi hi winner idiam ti chu an ve tha di wa hi in chi pha chung hi di hi tan he zia chun anok ta thei chana mi pi na ki ko ngo hi tin hi chi pha dong hi ding to hon in za chon la a tuni ha a za sai pan pi ding ho khat pen pen in ipi hi ki ve a ipi hi ki su to a ipi hi bol ding ham ti hi ken zong ka he bol he zia him khat pen pen in holim na stage la gai ding pi win lam hung nei pi leo chun ki pau min te ama ho hung ki go ching lain asar ho in chair to na hindo ki nun tin amala nga hin hung su to pi leo tin kain te mi na hi e asar ho to na hindo pi ki nun tin nim su to pi un lam chu teng le judges ho la a khat pen penin aki bol ding dan aki vet ding dan iti ding ham ipi ham ma sei no mu chu phan him la pi leo ki pau min te ni pi ho zo se ha pa gen thei ta la hong ki lu chu tu ne lai ni pi zo se ni ngai diu koi veng chu thêm ham ti chu a zo se amo zo se ni he diu hin a ki wedding le a ki loading ho keng la boarding la bol loading ho chu sei ma sangin tu ne ha la ki tet ni hi lahil o mongin patet sa kan bet di wahin kita san la behela Nute wan zong athip nau tum zuya sa diu one number 8 ke wan zong kahil tum zuya wa chu asu khil nau la su khil nau se chu kai la do ding ahi kita ta a ki chai thing le paper khát hi vàng khát in asa tiếng lệ what number serial number in khát asa lệ paper ra cho asa khi lao cho tích keyboarding hi chu serial number khát asa sai tiếng lệ collect keyboarding là ngay table of cái chai keyboarding number khâu hi oza khát in sẽ nó uploading hi Women Society lam kai ho chengin tin jat so se tin chu teng le committee ho ka pa dong zau ding pat te cha adi che le a hoi se la e bol di ve ti so ke te di ho zo si na he diu chu teng le mi pi ho zo sin no zang pet le theng se na ki bol de ti hi jat khat ka hi na kan se do hin tin la ki pat ding da dei pi le bol ding la bol lo ding ho chu naw in se tu la pan ti tun la sa sai pan video se amalanga hum to ta win lang to oi club boy hin lukin hawa hin dam go lal chong le pulin go sem pu se tin zon amalanga hum ta leo chon pau min te god wa heading khat chui le discipline ni to le din ki ve lo ding hin na hung do wa chilai step ama sa pen nan ho wa pa na chu discipline ki pan di jesu i sei sau yong hin la ki na evel het ki tu wa chu kan thu do hin o hi keyboard na hung ki la ding hin langa musician pan di ki wa hema on an pe diu i chu le chun nang hon nakila ki thei wa hin nakila lo wa keyboard na ding chu nang an se lo mu wa yong le itu cunang mo thu hin abai di wang cunang on nakila ki no wa na pat theu le wang cunang mo dinga bai di he chuzong le la na sa chai pha do le na ki pat nau ki chu na kheu wam na ka lo wam na khe ni mo wam hi chi pa chu hi chi la ya na kum tha ma san la na sa chai wa na kum tha ma sang wa chu hilanga chu keyboard hum ki me ki ding hi hi chiom chu zachi bol de ya je chu mi tam ta la sa le music yaw lo lan sa ting le chai na lang le akhinim che ji isia chu na kum masang wa chu la na sa chai pa le na na ho ki bu hum ki me ki di ye chu zong le lucky na se yeng wen chong le mi pi head ding a chu ga se num khat choi le goi ma chan bi na ki het thei lo di
amasang langa mi la sa le amasang langa hitia khuzunga bit ki khet yong o min cho yong cho tai lo di chong cho ki ha sei loi in microphone ngai hi o che bit di ngai lo microphone hum ki zada nei yam tile amasanga ding OSPO CCO hum ki ha za ale dang ki za thei lo di chi zia chu microphone zaw lo wa lucky saw hi ngai di we zia chu mi pi te o yam yum na chu wa tip che na ina panding o he ti chu ka ga he sa hin mark so kan vet dium dan hi mi khanin mark som ni lenga nga pu ding hin injun zat so la waipula boy na seita na ki sukhil na lai lai cho circle ki balding verse li hin li ve na su mo nau chu li ve hi le into 4 cha cho 25 marks a na minus ki balding adang na su khilo yong chu avela na su khilo la avela yeng ti chu he ding we one number in hot chat mana tha de da nei parts kom khop dan we le kyon kan hil dung chu wa chu kom khop ding we SP hi oiblal boy nan wedding hitsuaman harmony to hin vet khading akipat masanga ki pe to nasa chai wa ki hum ki me pa hi chan gya ko ma na hin wedding e abana auto hi golam dango lalin aman hil ji chun auto hi aman hin wedding tenori golam lun gi nau hin hin wedding besi ken kan wedding chong le beating to kan bet tha de khai kun beating chu abang le half bit tam ni hit chi kon ti ve mo de Allah ki long tam ai no win zan la ri min nong ki hom naw ka se ni cho chan e cho chu la lang nong bet chi chat sa pa discipline hi pulin go se min inventing dress hi pu chunin ein wedding hi chong le bo ding chu mi o sin in ngai ding o hin chong le video call chong YouTube ma pilun in live bowling anung le ka the mo nau tia na ke the na ding o hin e cha chu campaign ball o ma yong le chila ya hi na ball khil nau circle ki ball de ki tilai ho chu a het no mong mong o ma yong le ki het tu ki the hin chong le video a yong na bi the o hin hi chu chu hin tin mi khan in bar so ni na na ka hin pu ding o discipline chu lai step nong kal do step nan ho wa pa na hong ki pan de ti su kan ko do em ke ma pan man chan chui tan te ki lo ta i chan chui za so la nga ku na se nu ma chat so rong kha de ka ching ka tu chu zong le mat te li za so se na bol ding e pun e chilanga hi siwel siwel number 1 in asa chai chat so kom ka ching ka tu chat so ai ka han part so ve ho ale kha ki su na chu langa compare song competition a chat stand ni pi mong mong ki gela ma Nute song competition a zat stand ni ais to ordinach ipina vedam sunai Judges of Koni, Ibikivea, Koni Bia, the Tingham Tizu, Hetsa Nahukinetan, Junetuni are two group song competition having a hin. Judges of Hini could be in, Amaho in, Mark song Nilenga, full power in a Hitia Konatu, Asampan Tentu, winner hitting a hin. kena pimta Nute stand ye competition is in. Transparency Bolude on. Kan do hi ne het mo chlai chi ti ding ham ipiti di ham ti hon het no mo den ipat diu hitam ja cho tu sei chen sa so ke no mo ipau me tun lam kai khat khathung vin lam hi chlai hin serial number ni kila diu hi in lam kai hon che hin hung kila leo chu ki pau min te hi chi dung zui a hi nong ki ko te mu le ni kila do dung zui wa hi
na hung di wa hi e chilai zo chilai zo Nute ho la hung kite the diu hi Christian la number zalile som sagile thum hiding hi 473 chia chung kite uvintin judges already hiutam ipat ngal diu hitam no already ne hiule ko pan tawing kate Nute ho nati ko tawam kan ko pat thei hitam hi baw me lang to namuna ko na kun hung ki ko vintin adang chu stage tu nang ho a hitai ingalal jingu group song competition pantau hitin ama saben adingin serial number 1 kila do ho hung taleo ki paw minte serial number 1 What number 8? What number 8 ho? Kita go over. Kai Gun. What number 8? What number 8? Any what number 8 fans?
One number 8 sa sana na ubi. Last prize be na kila tayo. Competition team. What real number one ho la hin sa dan chu. No itin na gya lot kare hin thado program ang mui he wa mun ki la ki ngai si to no. Aban che ki no serial number 2 ho na ki call le se ten stage na ga long dia bin khan dia mo 2. Anyone number 2 fans? Comment number 1, number 2 fans on. One number 1, like 6, yeah. Number 6. One number 6, so any one number 6 fans out there? Comment number.
Bangpi, good. Number 2 was Mama Zenway, Siam Hepwood. Bali, serial number 3 ho, Nikki Gotlelo City. Okay, down yung may Sunday with Hangaway. Guys, one number 2 fan so không open kita wo one number 8 te jong a team win 6 te jong a team win by one number 2 Dana kel pan
One number 2 ki chai tan. One number 2 te na piang puni be be. On in serial number 4 ho. Iki go dula lung setain. Stage na kang kawo. One number 3 Huy Thị Vang home cái giọt đứt ta về. Huy Thị Vang fans, any Huy Thị Vang fans. Huy Thị Vang cái hệ kita. Muito bem. Muito bem, fans on comment.
Willie Bang. One here, one. Willie Bang. I'm on first line already. Tom day. Come on, boy. Come on, again. Yes. Ban hôm nay one number one ông cái bạn này all mùa rồi. One number one cái bạn này one number in nó sẽ xây lại ta mà. Serial number 5 ho. Kiko sa no muna. Serial number 5. Aki go be. Kiko dule. Nung setain no kan hong kita dingin kan timu be. Serial number 5, my what number 7. One number 7 ông cái giọt lút kita về, anh ngay kita te. One number 7 fan so. In comment kita vô. Chan ha gu tim cha ki bol jiong ki bu ho chi. Napa
Seven. Chị em mà lại đây, one number one kỳ vọng là lại guys, nó ngã vu. Wow, hey, one number four. Competition ba JK Nute. Tune what number? Serial number 6 ho. Can go in. Serial number 6. Wow, cô không chịu. One number 410, nang sau đó cô không chịu pan nheng. Let's try one number 4. One number 4 fans saw. Comment không nhau kịp ta vô. Thầy cái nùn gỗ cầu. One number 4, ready. PJ ni lebih tangan nak. Dia nanda. Sakit dah tu.
Number 4, good. So yung first ay kit be. As no yung first Now, what number 1? What number 1 hong di tay? Ala di ho. Ala di ho. Competition tao asam ni bo ki batan apanin ward number 7 home na ki bot sayo le stage na kan bibin kan Serial number zo. sorry serial number 7 ko say na ni Eh. Nangdo. Ote la ana di bang cho ham sai. What number 6 ay? Sai tu na. Panya one number 6 na. 5. Serial number 6. Serial number 5. One number 5. One number 5 Nute ho hive. One number 5 fans ho. Hôm nay hình ball bên là ai chụp tạo thế. One number 5 Nute ho. Aqui dentro da
Ang kaldo siya first of all tayo. Organize mo ang Guys, dito kayo mo! organize mo ang first prize yet is that. Ang kaldo siya first of all. Boy mo mo da. Ang kaldo siya first of all. First prize yet the time. Hindi ho na kayo nung tayo wang. Enge! Hey! Tayo mama sen we competitor ho song. Competition ng sangin. Hey, upon ba first hey. Final. Dahil ingalal jing one number one. First lady ho. Nanga ubo guys. Serial number 8 ho nakikululalong sitin. One number one. One number one ho. First di ho he. First prize yet the time. Bola sa 90. One number one ho ang kigol daw be. Nangay bo mo first di ho he. Bola 90. Anong nga ngay? Sabi. Hagugo ko. Hamo first. First di ho. Ni yung tamu be. First on Cho biang ho he. ground lang ho. One number one ho hong yaw bo. One number five ho chu ni gila top 10 lung do bu be. As ki goldan ang kitu. Yes. Ya nak utahe.
ว่า number 1 นี่วิ one number one เตียเองไงเพราะมาเตียกันเอง one number one on first เราเลยสูงแรงดีอ๋อ winner to get the same load one จังเกว่าวันนี้นะ one number one on first ปีเราเลยทิ้งเกลังเนี่ย now so oneนี่นะ get the same ไงนะ winner to Maybe a vessel say no miso hinay mo. Hindi mo saan. one number one Nanu na video na ude ho din chu na dik na dito buwan. เองไง one number one fans Fan pa ba na ibe? Ibi competition is only ipan pipe pe chu a competitor ho competition at di ho sangin ilel sa ZV it's also ZV diam. It's on the whole got to is on thing le life I get tung zui wa chu result ng ipongin tin Nute ho zo se na ball ho yu ve no zalin pathin thangwa na ibe yu ve mi bite it's on tawan hello nanan tawan hello program hi asoting zo se chu kichai hitan ataw ham tong ngai ta pang zo se na chung chilwin ki pa thu kain se Dua hi program ban chiki diwa hi tuni chief guest a ipan piu pu and so kungam baide ADC kang popi aman holding na ay piuntin sa homo ama holding na kung kitsay ting le special number Bhakti Flip Fellowship because I don't think of it take na ahin kinaye dun tuni a chief guest a ipan piu yung pila po paminte say ngay lo wa one number one to first that kan nunca solde pa hing Haipi ite jose souvenir message sa kasi bangit som sing laga san women society Haipi hukum adinla chuka tua women society lamkai na birthday jose avele sak pawan kiseng le congratulate kain boloven kain ki papi win kain ki buwe tu ni ko Ubita sunai mana waktu asal saya dengan Jubilee Platinum Jubilee hello dengan tidak lalu bawin part cuma aja bangsian ahin hukum lak part hukum to kisah part man ho he ki parliament zau zau ki ha zau po officer hi na yen gam kai invite ko na sports ho hello le social laga program dal ki mang sa si hukum la ho he ai zauพัดลำในกินในจุบันเลยอากิฮาซาอุปโน้ตจงยองเจอข้าต่อข้องปี STC ซาบไก่กุเซอัปปาปุลุนกุเลนอามุลำแกอามุติบเลยอามานีปาสมัยอาจุโนกติเทตาเราอยากจะเห็นกันตีขายหุบโปรแกรมมาให้พัดลำกษานะกระทาลงฝั่งนั้นเจอไอ้เทศนาจะสาวรู้ที่กันดูก่อนนี่นะเห็นของงานเลยอันโน้นมันเล็ดน้ำจุลีที่ทุบตาเลยGelap selen ni maluin. Haipi ko he Haipi society adinga hello tala ko he Haipi sunga adinga sing he beton ta the tam piong kon do chu ichi adi sana Haipi ko sung ho punga Nute ho achi sa kum som si la nga pan nei la na o ga chu he ichi ga chu ko mi he nampi aga chu ne se ko he ichi chu Nute chu nga masanga na panga pite ho Nute ho tuga lupite ho total price bon chunga pa thu khen thong ke ni sai ding tam ri ka nei bon ho lim di kai lo la Nute ho dir ho la ti lam ka nei bon ke ho sa ga ha zo le tom ngai zo le la pan na du wa pang sing Nute ho nei ta Nute la ai pi tho ga men ten ni Nute tho ga men ten
you ti de momentin now ti de momentin na bonun Nute pan mun he koi ma zo lo pan mun he point ni bo ka sai no men akhat na chu the society he khang to na he ma chal sin no te tiu le women it hi hon tu ni hai sik man da ne Nute da nai man no he sa pawan women it le nu mai te ti nei he na female ti na ta ba women it ti le nu pi zam nu nga zam nu mai sa pa ka pa he khăn tàu mà nó là tiếng Anh chứ mà ba này dùng là tiếng Việt chứ nó mấy lần nghe thay bị bé tiêu nó mấy làm ho opportunity bị bé tiêu là cái năng bị dùng là nó mấy là bớt cái bằng sân à thu bị sao ba là khăn tàu nó cái nó đi hết ít chuyện nào India cầm sung à pasal sang khăn lạ nó mấy sang là sòng đi 1000 mail là nó mấy 1020 nó mấy tâm rồi này ít chuyện nào cầm sung à e hostel na he la pasal sang khatla no me zakko le somget laga he ahoi chu la no me la pasal he he no chu akibang bagai population na he society khanen pasal bo thu la pasal bo thu bi sa no me lang akelang a population na akelang no me chu na sa la society chu khang dau the lo he na ise chu ni ho tu ni women society platinum man na wa he ka sei no chu bol so ni bol no ma ba dai ha bol ni ko ka sei chu la ka lam yan pi lam ni zong ta no mai la pasal le ki banget ti ho ni het tu bi ka sa en ni pui pa te na man no pau tham kha dong ben no mai ga ka sei zong la no mai ti ni ya ka sim le kha thi ke ti ho bo he na sei le lo he tai ti ho le ga he ka sei na chu hi ya ai ya la no mai su tay mo na khat lu ne hin na no mai bangin nanu zingin dio sei ngai do hi dio ta bangin so ta ka sei no the last point so hi la law and order thu la ha bo ya ga la tu lom teng la ha ko kha hi le ka sim na a tom kha in chen lo chen lo chu tong khana he song la ko kha le ka sim na hi thu la hi amunuk lo ka ni kum ne on ko tai hi song la ip ko song ip ho ma discipline sila leka sim na hi mansa po din discipline wa man ting le leka sim ti hi atu ti be ni discipline hi aji chu exam ko na pung som hakhat simpa sa nga chu kum long ke ya ni khan la pung hakhat simpa chu lo hin zon la ni na aji chu ko na chu wara dai ki bolai ha ni lu to lo hi slow and steady tai sim chu tu bi hi galu to men lang thu la poi zo la leka sim na cha te na te leka sim na wi ten college ke now in den service ho now in den thil chom ma khan tau idar na te ho hi thu la poi ha han lang abang dikan sum pai ha han lang abang dikan ki man sa ha jong la it's hi ha so po ten priority wa koi sim ten aji ki chu ni khan la chun thu la hu nom ni thu la hu nom ten la mi nong da le hi ki nom la thu la nok lo la ya kan thing thu la hu khat a yo hi hot mi nong da ki lo chun double amang ti na aji ki chu thu la hu nom ki tin chu tin la mi to ki te lo mi te a ve len ai pi ho gong a ti a women society ita ba na ho ni ko lo pi a len ya lo va len min pha se wen no chunga ki pa thu se gen 75 years kum som se la kum na chen pathian len hon bi now mal som hi pi na te ho lo se to pathian thang va wen ma ba na som nu te ho hat na nu te ho taw na za nu te ho pot ho na za nu te ho ki ta na za la ko sumu event sumu ho sumu gam kai sumu va pathian mi ba ki lom ta officer hian pathian na tong hian chapang te ho na tom thi na ta pathian ne sim do zom de gen pathe bo pi taw ka ki pa amen Tony tha chief guest ai ban diu zaum ta bu en so kungam baite ADC kampo pi ma konin Jose Patna Women Society lehan nang ho bung isong le ma chu ngam ki pa thu se yu chu le il ko na thungei ta ta ngai se bi ziwin ma so patherin pathei boy in ting enjoy se bangwin tu hin program mo ba chi hitin tu hin special number Haipi Baptist Youth Fellowship te la sa digin kahin ko trong nhân rất số nào
Mời Ông đến chết tạm Khá đi đa hạ nặng Kapay mang dia. Mon, kapay nung sita din ni kapiti. Kataw to ay na. No. Video call din ako. Unsacred way. Hello, Mon. 2-3 photos fine. 2-3 clear photos fine. Wala sa atin loob. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ
Public Youth Fellowship on again the Isa Diwin part to say me. Tu hi declaration part hiditan ikalan singo result declaration hiding kahin nibite ho so all tin na ngutin ke song le ihet themo ngai ase chu ichilanga hin tali ko bona la yuwin ije hin ne them leu chi pau min te ihet unai mo bibite sa don tin a result la ihet lo le ni ki le lo di wa hi in ije chun chilang hi angong kai se bin Hatia ivet that low le a boy take umsi a hin is yet to know he lay. Hichi result declaration sai sai deng le word of ipatu say le hi chairperson P Kim Lamin ane ding to deng le ikhen nala nahin na di kay ma ne event tua architect now la cha saw wintin tuni khana Platinum Jubilee 2025 soon program hi henlang evening session hi yongne benediction kum khana taw na hi pulun kulal pastor Haipi Baptist Church amai nei nei bi diwa hi e resulting as ingla yuwin aveng nga sai pantai diwa hi e nubi ho chu koi thin sa pe nu bam koi thin sa pe lang ro ai sai na sa wo koi thin sa pe nu bam What number is say you want? What number one? What number you got here? One last one. No, I'm so winner. Lang ay go hard one in all. Winner to one number yan. Winner eight. Like middle row as you say ko the spot one in say wo. What you want? What you want? Ay let lang ay ho na taw ang tawon lang last row to na kun no in kun la tin diwang kun la tin diwang ada pula nga mon na nalu to so kay pula nga on sa iyo event go se la sa no mo ve ki pao ni chi chu ni hin 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 ke long ka veng ka supporting angai hin non so na supporting angai hin ai le nupi ho tuni ha chun hoi na sa so ke wai mo mi pa te ho kanu te ho kapi te ho so hoi na sa wang ei pilai tau so hoi na sa wang I can see him now. Make up. Battery yang lel dan itan ne hati winlan asam ki kai zan siu he ti chu ko hem khodim to mo kum lhum na lunga sa te ding in sung khan ko na dinga abol thai chan ni pa te sanga tilem wang chun ka zo dia mang ke poi mi nu na ni pa mo pu na hi 50-50 ke hin in sung itu ma chun ahin la tu ni sa kana saman ki kai zanguwa abang in roll ki bolwa ke kiluwa make up bolwa hil sa ki sewa chu na ki papiwan ada tu ni chu chu kan do ki ti he nu te ho na hayuwam Anu hai anu Koi ko ai nu te i hai theu yang chu nunga bolam ho e o hi non sa a von hoi hoi hat to vengle nunga ho henga pasal ho yong le tulai khan to dung zuya chu ceremony henlang celebration hi henlang ipi hi song le ise ni rin na khan to dung zuin tuni ani khata kise mu wa na hai theu chu na ho chu ni se ani kise mu e ti jaga diang do win na nu le patan na hai khau wan no nai khala le tuni si bola nu te na hai wan hoi walu ai le achai ni ding pen in result declare ta de on nga le single result declare within judges ho idea mai le committee ho dem koi hi pe to sading ang hi program on pol thing selling in saying le chi
ama hin chi hop ding hin che ti pa chong pon lung se teng khat pen penin hoste ho in ki thopi lo chun ki pau min te in zon le ke ni hin ama tu second paying third paying consolation paying first paying ti ho hi script kan ai wan pon amina ki ji pon ka sei chu ki che chana kan sei hi e khat penin committee executive ho ham committee ho ham women society ham koi ham nei hung sei pi leo chu hung guide no ho zo le ke nin kanok nop chumi ka pe sa thi hon koi ni pi den ang he the mutin chakha ga ki su to te result wang chu aung sa hitam Cuma ampun ki hu biu lo kun mun teng hai le he po. Sale lu he ko o go gin. Mai kal gil. bibi de chok chakat ane he thi mu go Lo da ka tin. Adok dok gì chơi he. Con bốn. Tung chim lam chỉ cái tán thế. Na vai num ta về hao gin. Nute ho ne kiu cham Nute ho ne kiu chai mo thêm số kê yêu vin thêm lệ hỏi bên bên là cho hỏi chung nung thùng hong cái hành đinh thêm chung nung thùng hong cái hành đệ lucky tết nga result declare bol masangun in zo la nga song gup le nga 65 years and above single Bible recitation competition na winner ho ka co-host nuin in phongin tin zo teng le song competition result in ngai ha diwe Bible competition ay ko in first na internet way. One number 2, 3, 3. One number 7. Say ka kami tayo completing. One number 2. First time ko yung internet way. One number 2. Oy, matsaga din yung first time ni. First time kan say masadang lot. Third na ipat din. Ay de, lupi 65 years sa hibin na. Saan isa na save ang Bible verse ato competition ato. Proverbs 31 saan isa na save ang. Changa. Ha? 5 verse nga save na. Ay le, si di wala save kay Devin. No, nagkahapon sa mga yun na. Nagsay kayo, di ham nasay kayo, di ham, by hard na. Ha? Kakos nuin result ako na choyin itsikipon masangin tunit ha single Bible recitation 65 years and above AP to piding ovin tuni special guest ay ipan biu kay Jose chule nunga inay nga stay sa hindok event din chuteng le Haipi Baptist Church pastor po yung hindok bilaw ki paminte isetein ng watong hindok biba sa tubo Tua result hung ki declare di pen hi single Bible recitation result today
First prize hi Pastor Pun AP Lopi Untin. Second prize hi nunga kinay ngay AP Lopi Untin. Sulit third prize hi Pukay Kusayin. Ay hop Lopi Diwa hiye. Ele kipapi mama yun na 65 years tung lang nahibangon memory verse hay na kung safe happy atam zonin easy no kasi halo may kayin nuti ho kan kipapi mama win ama sa in third na hi first second third long to order so third na pa ni hin panjing kating third na hin serial number 3 nahen na layo ko ham serial number 3 to what number 5 pa na hin memory sa hat mo gizing na insisting din pinil kulay what number 5 is the third position na in popping gizing kulay First العادهم كده Happy yung song ko yung nai lam tantin kipapi yung mama zingin competition na kung zawin tutumin prize yung juta on the winner wahin na license kan kipapi mama we Dua third prize in Kisanding ipiniw hi kumtanga to women society day in program agonting le winner is in zen hi attain khatay ipapi kinu day asa mo pa hi Abanin second position na hi ward number serial number 2 ward number 2 mama hin ko hidem ikinay lang si Dane si Dane yung country si Dane nga pa nin price sa akin. Bible recitation as a 10 pendi tidiu tantin. What number? Serial number 8. What number 6 ako na ni making? Ama hi umlo hitantin pihoy amau nu ahunge. Tetapi unde winner. Cũng xong cũng là ngay mong nằm. Đi hỏi là thêm đi. Panin tu ha competition na participate hong bolong si ho kan ko nomun. First na in piling ning. Mung sit ang stage na ngadung ding kan timin. So chule PC name P and go na once kaya stage anong ding kan timin. Isa thay nai mo Nè. tunil ha Bible recitation na pangzo se hundo na si pa hominte guess of khatche agonin san jeng ho today na dingden hitip linkila na umintin so tengle ikum theyo he stage akon competition na za so bit price mo ay za jom se min tu ni lai Kacay na dingin katay linin lao please layat itin den sawi si chun group photo tingay Kipabi mo be, ni pingkot bangkin uite, so na hu.
pipi na het thêm đi win kan tim no min enu nin kuin thu them khat ka sei no mi tin se te na ma ha chong khat ga piu tin atong munan sei di tan ti Aku cerita aja, aku cerita. sei Jangan dia berani macam kita. Kalau tu tempat dia kecil loh ni. Aje tu. Wo biasa tu pun dia. Apa yang le. Ila nó cái nó chưa cái đến mùng quay lên lại có lên nó có gì lên lại mai này tôi ba cái này ông ta đi ba cái đây đi cái sao cái sao đi ông đi hôm nay sai cái Pulau apa dah ni? Baik balik lah ket ni. Bolau, chúng tôi nghe cũng sẽ gì chẳng ni anh ye cái đâu cái này cái món chả giỏi đâu có phải nói gì cái nào cũng đâu con sông cái này con sẽ đi có được có cái gì cái tên nó không có cái sông nhiều gì apa nào phát sinh sao bé đi đến bàn sông như thế apa cũng có trên đó không có cái sự còn riêng đó này còn gì nữa không sao sao để không có cái gì cứ nhìn con sẽ đi đến cái phát triển bây giờ mà thế nên phát triển của người ta bảo ngồi vào bên sau thế thì ngồi cái xe đấy chân chứ cái đeo giống cái xe nó không có hết đây mới đâu cái đèn đấy của nó gì con xe đi chân này lên cái nó cũng đâu con so cái cái nó có nhảy chân gì có xe con nó có xe mình biết cái xe đâu đâm xe nó lên lâu cái kia mình có ba mình lâu rồi đâm xe lên phát kia nó có lên lâu thế là sao mà phải là che trên không nước lượng đâu phát cái bôi nó trong nhiều rồi Bao mê happy song tam se in tin song tam se lu in tin tun i program inga lan sing penu group song competition result ananga ye hite hagai ga yau kinute second third yung katilo biyong koi ham nango audience voice ako na sa pempeng si isang tiyaw kha hile ahoy ông khá lâu rồi là ông vậy chứ coi hi tu đi song competition na hi winner hi tin at diwang what number in both say go ready 1 2 start Number one. ai let patay nalungkot siya o kasi sa so isang tinawag no natay bang wa hong khalawa le tu anak isya na yung winner na yuhi tayo oh ibaso niya yun din Hill ki bol zo se hi pathin va choi nga a laki tek na hi in ta sa bol nok zong thagau te kin hot na hi in e chi tung zui chun pathin la ting le amun zong hi Jubilee hi pathin thangwa naw inei naw hi banin competition na hi in hi zia hin ilalo uzong le lung hadai po hidin ila uzong le a hi hoi pet se wai ki pa diwi ti chuga se no na hi ye tunin ha a what ke to min Nute ho zo se
Hata hapani wal effort and pay now and boy piu chu tua hi result hum ki declare ding hi in chuteng le judges ho a kon in ama ho in thupi son nom ane contestant ho chuteng le ni pi ho akhonunga i boy lo na ding win ke ko hukum ji a ram khat che le ko hukum ji a ko hung la ji chu hoi ta a transparency om na ding a result chu genuine hi na ding a ki bol he ti chu an he the ma saw te chuteng le ama ho chun mark som ni lang nga 25 marks each carry hit full mark cha ko na cha bo na hi item ade nu chu gate hi in soprano contralto tenor bass harmony beating trust and discipline hechangi ki ve a overall tally ki bola hecha ko na grand total highest pen chu first second third hung ki pending hi e khana chun nang ki gelin bol hoi zong na chun khana na ha sam ki pa chu ichi a hiat di win kain se ye inom so ke na wai mo what game itian na la kon in second runner up third position a kon in panu hite yes ten le second chi within chuban le winner hiding hi ichi ti do pi ding win tunil ha zaum ta achai na chan ge ge phat pan tam ta asian bi wa chief guest a pan pi u pu and so kungam bai de adc kang ko pi ama ing do pi hen lang stage alung se te in chuteng yang le pu laminal simte SDO champhai amazong tunilha kesoponerai pantiuhi mazong luk set training do bivintin chule zaung ta Haipi village authority chairman pu kai lo len jong luk set train staging do pilo ki pawmente ipute ho hin first second third winner ho prize and pay do di hintin Nasamuva tunia bude holding do ho hin to ho din do sa alam do dan tunia chief guest ai pan pu ADC sound ADC pu hin winner prize ai pi wintin guest of honor ai pan pu SDO in first runner up second prize ai pi wintin chuteng le pu chairman in third prize ai pi di wa hi third prize in panu hitin Nute ho kicking mo thei le yeng ve third prize ye hoi lang ka ngat sa dam amak mu zong in se da yeng kating third prize Platinum Jubilee group song competition third prize goes to serial number 2. Wait, what up? Serial number 2. What number 6? What number 6? Ano na daw ta? Ha? What number 6? Kaya what number 6? What number 6 leader Nute Itian Sam the first kita hindi top prize song winner he help him so say to hatman sana chala dinga ki total je in idin dan within tun second prize song competition group song competition goes to serial number A. What number 1? Hey, second prize. Unggaw hey, what number 1 te second kayo
First thing I go ba. Number one te second position second prize ahong kisan dinga ahong to kilhonin atang what say hi koi hi ka hidingam ke ka hidingam ti ikel che di wa hi in chi sumatun koi pe hi te na ti wa khale ha se ti se ki wow what number Pame, Tun, a winner pen, sa mga sila, a winner pen. Prize paid on you itay. Winner pen to Haipi Baptist Church Women Society, Women Department, Platinum Jubilee 2025 Group Song Competition, and the winner is serial number 4. Timo. Yes. One number 8, sorry guys. One number 8 in Katsamu Tapo Kaigun. Aidin dan Pivilan. Today I tuni hatta senga tuni lahin sa doa pricing mulo hozo sa yung item so kaya yuve. Today winner is okay yuve. Tuahi keso akonin wat adang hozo sa yung lamkay ho hat kaning kungdo zeng hitin keso ako na islay politin pleng akitsuni tiham kahepon. One number 8 no consolation. Lamkay one number 8 ho, Haigun and Marty, consolation prize kisano mo. Lamkay ho. Kipaman kisan dingin yung topilaw sa kipamin day. Haigun. One number 4 ho yung, kaila. Woo! Woo! Consolation prize! Tunila omdan hi judges ho score sit hilovin, chart hilovin, veng like that hi audience favorite iti dane hi. Audience ho no may. Veng like that hapanun. Hansakat got clothing group photo hinting something like this could get you take. Haigun so sad. Malun kanlo. Tinapian non mga Nute hoven. So mo lo. Haigun, Malun, nga basta tiam tatanan pwede man na bante na first na atin. Ibaw may kumpitaw ho. When like that, the audience also may type again for them and ho. Yes. Rise of itsan at say na yung takilhonin tuahin ni bitezo si tongay dain at say na chan panghungke dingin ikitim be so to punte iba to say now good of times chairperson Haipi Women Society Pit Imlam amay yung nejulet paminte.
Pagkasabit penin kacang nung papatin kangwana sampai in som sige lang nga Nute kipudo na niyo Jubilee man na din nahin patin hiya nga itaw na ho Jose patin in San Piobin duni kiti pan ho hi panha salay boy lay gal tol nei lay no hidongle patin ko may itaw na ho patin in ngayon na sang ta ay pebin itabang itaw na ho masangin ni hohozong itabang atu ide bango ba iman telo di ham iti lay taw benjong patin in oktom ta in nom ta in ni hohoy iman sa upin ama sa penin papatin hangwan na sangpen na belin kahit bikinin sule o kumite katidingin tisun Haipi kusong mise se ikisuboy po yun monti na so ulanaw kita ba nga Jubilee kinbol na din nga panbinasang tata ihinsan housing Zeubin zong ama wasong azong kipatmo Zeubin sule ay diin tisun hubong sungazong hubong lamkay de ho ahilule society lamkay ho dihan lang ay pipo sunga kiloy ho na jatong soma kiloy ho mo si kabangsun dici Jubilee ki man na din nahin Nute se kulekeng ahing taipon lung tim ahing taipon izong le na hon lungyang na ito ni sen hong piuva thane se hong piuva hitabang togon lobi ta ho Nute lung kima palo til ho zong nangin na hon nihin gel lo piuva hitabang todo hong te na ho Pamiti ho zong si hihan lang Haipi ko sunga nula pate hihan lang pangdong ho hihan lang sa pangho hizong le hitabang Jubilee lo bita iman na dumavehin itaw le ilong timo isya ho mubin panilawin hitabang ito kayo na ho iho hat na zong hipon patinin lung kibebi ho man ho ba pan ho hipyasu isala tayo hindi emin hojin zong bibi ho zong si zong kipatong kahin sejin sule hitabang panila ho zong si zong kipatong realin kahin sejinin ahin hitabang tunto nila ahin tamta kasi nomen aywangin patso hitain hizong le nuten Holding doll, talking doll, hindi sun panin kahinay na layo yun. Tuni kan bol ng lo uzo kumintin, isang le kagel do kam ho kan bol ng ho ni amimal ti kibol no mahin isang le kibol lo ahiting dola kato to lo tang ta hum mintin api pulong kiti himayan din sa piho ma yatsu tilnew cha kahin gon ho kahin pito na di mabahin kahin ko ho jo silhin kipa ta ni ulap itin kahin di mo ben masain sule hitabang nga tongay taan Nute ho tilbon ho janin apat tuni ni rumsan gay san gay razong hitabang kanmantang ta ho iman kong ki ho jo sil kosong min nulepa pilepu nungago lang kandong sa panghozo sila tungji ubagi patu wan sa kaya dingin kan sa intize tilneong sa kanbon hoki ihong lapi dingopin apan banin pin pogin kating langkay de ho pwede ka bang izong lekan kong hoso nang mubani ang lapi dingopin kahit di mo intize ama sa pelpenin Jubilee lahi kiho sangin nakite na ihan lang Jubilee lahi zongle Nute ho ni mimol kahibin hasam kahibin kiho kakilang kay tebobin zongle ko songle ben sunga pati lusenin la ehil tay mo pate ho ihan lang sa pangbol hang ho kangdong ho zongle
ama ho zalin ki hon patunggen u kangai tu ho la ho jong kan sa do te jin ama ho chunga jong ki pa na til pe ne u cha cha ka hin pe no mo bin aba masapen penin pate ho la lan boy kung hen lang envelope yang sa ula pi ulia ki pa mente vale pamungo ginde mo ti ulo nga abanin tanggo walhang dem go ngam dem go dal abanin gigin gigin mo number 8 ke top 10 lut na we now ji te poi na naw he tai na naw abanin obung sunga pasar pahin to hom hi hoyom si hin ma hon jong ki ho sang sangin ji Jubilee ki man na ding hin kano tain padila in kitabang ama ho thano sala hi ji ti ho hi hum ki tong do ti jam ti ho hi zo nam ki sang the he ti ama ho zalin patin itang wa upin sule hobung sunga mai chat ko ki hon ma cha zong ai ding dolin pe zo long ka ni po min ni zong le Jubilee mel chi na dinga hobung office sa ka ko dingin hobung nga dinga men to pat kan ko si mo bin ji ape dingin kapag kay po evangelist alui pa ma hen lang pastor pa yung hen lang malin pe do pule ki pa mente kan simbit on o te ki sa ang net kin simdeng kote Women's Society Haipi Baptist Church Hado Baptist Association India Platinum Jubilee 23rd March 2025 Team Manager for Samuel 712 Kumsop sagi lengalin na Women's Society ki pudo na chunga hobungin nute ho ngai lunna sangta a eje kipa ni holo pita rolin na dinga ne ki thopi naw ne ngai lunnaw zalin seizo lo ka kipa naw kain pungun na hi pathin hobung pathe bo jing hen lang samna le lungmun na lungpi jing ta hen ka kipa ove be leading secretary Haipi Women's Society be Kim Lam chairperson Haipi Women's Society chicho hi je abanin kung sunga akong bakay
dewa efo ma ho zong hi Jubilee hung kipan ki ho ma pa na lamkai ho nasa taa ma hon zong panila hu ba ki ho kasi kailo na wa zong ma hon lampi igon pi uva kasi kailo na wa zong isi pi uva kabol kailo uzong kadok zong lugu kapo zong lugaw zong ma hon ipo uva itabangahi panila hu hiin ama ho tumazong kipan na jalin kilneo kay kapinom bin Dubai lam kai ho kapen penung bilang jeng lau ibu Sim do da tao tin tu yung kimang kan din na. Ito ating kan. Kami buka abanin suklat ho kasunga suklat ho tungahin kipa umong mong siin pasung lebeng sung le hong sunga tilkhat aboy khat am jong le ama ho hiin so le to ding tham ding gop ding se ding ong jong le ama ho pejin na to acha thei pon ni ma cha ama ho be ya kibol ha thei jong hi ong si pon ai de in hi sun Haipi ko sunga jutlam ho hi nga ngai to ai le ko tangin jong kita bangahi jutlam ho hin patala a to le tham ho hi chala ti nam ti ngai to si ai le e ho ko sunga wang ki pa mo mo hi je hin jutlam ho jong ai ding don te in ke hon ma cha ti sun akipa na thelu bol jo hi jong lamo ama hon jong ki pa na jalin and brok pa hin la ti mo vin kan ti mo vin la mai ta e thop yo vin vet no mong ta jong e vet sa vin i so ho jong hi ama ho pan la na jala ki mo si a i so ho jong hi bol do ji o hi in i je hin ama ho chung hin ki pa mong mong ji hi je ama hon jong ma khami jong le and brok pa pi no mo vin lam kai ho mu vin tin ching la le ki pa min te Suklap lam kai ho. abanin si di ho jong hi the hon Jubilee MNT hi ti ama ho jong chu program ki sim jong amin jong ki phapo lo lai ai wa nga hita banga so dong ki ma gela ama hon jong ti Jubilee je hoi na di nga hi dong gel ngai to na nei pa no ba sa bang hon jong dong ki ma ni kong ki ba ipi ki bolle hoi ki ham ti so ma hon jong na sa tein dong gel an nei yo pin ama hon jong hita bang sun ti Jubilee ki pa wi na in benom ta bet sa te e bet sa ubin ama ho jong hi ama ho lung hai de le ama ho ki pa ne thei dingin ki hon jong ma cha bol pi thei zo ka nei po bin ki jong le i kham hi jong le en rom ne cha cha ka ka bin no mu bin chi chu lam kai ho khat pen pen hum bin tin ching la pi le ki pa min te abanin tanong ka
hoi le yang ho hi one number 3 ho hi abeng beng asu mio se hi la jong ki hil ihon ho na jong ki hil abeng beng a jong ki hil ama ho pan la dan hi la sei be le hen zan kung so mai tai la hil pan aso tai tia hol ho ina puna ho ka ki ken do te mo le ama ho hen tong ngai ta pan ala si ba zan ko ba ding dong ko sa lo hi la zan ang khanga hi ta banga chu la ho an bo lu ba kita banga chu tong ngai ta pan hen la za lo bin tu ni la zong mi pi ang sunga kanok ta ben no ta ai thok pi bin la mai ta ai bol pi bin oi li bang ho sunga zong no te hon ki pa thu kan se no bin no ten til khat ka bol pi mo le ma ho be hin ka hi thei bo bin kum sung yin zong kita bang sun no te ka ki loi kom na ma hen lalam kai ding ka ti zi bin ai le ben da na hin ti sun palla lo zong ka ung ji po bin ai in hoi le ben no te ho hi ho in kai na hi han lang I ta bang hi zong le ki ko kom na ho hi zong le ma ho na sa ta in pa na hin la si bin tu ni san gi jin kita bang sun ichiana pandim hi ti le sai ngai ta in pan hin lawin ama ho zalim patin ki thang ba ogin chule mabana zong kita panga thanom ta pan hin la kin na dingo ba hoi liwente atha a ama ho suma ki pa tu sei na hin tin chule mabana zong pan hin la ke che na dingo bin ama ho zong asa don kom na dingo bin tin en rong leo kan kai ti no mo bin hoi le vianga no te ho lam kai ho khat mu mi la ni la pe wo abalin kung dui sungin zong tabang sun advisora kanan leju pakai puhiin nutehon ama ti diuham aban tam nang chu ipu pikit di mawaw mahin ay wangin ti sun kadang kihelin din mo nang kihel pat sun kakiloy kom na wagonin amahi kanang haong tawin isang le nuten kanang kiloy kom na sumuba nasa taa pajala ipan piwa ina kiloy kom piwa panho kanang kiloy kom hong sumuba kanong taa padila pinahong sumasong kipana tilpin yang sa kanay no mo bin sule mapana zong aman panila pinuba tabangatso ipi zong le nuten kasi isayo tutsong nga zong committee nasa taapan ila pipino hin amaso nga zong kipana tilew sa kapino mo bin aman zong ila tilew kipa umintin pahunting to wala nga abalin pasal pa zong kapag kalpo tilpe dingin naman zong kung lepante Galing ko ang nag-duty sa mga Akain zong, tisun wajal akain pipinobin, tu kumin zong ginyaw zong nasa tain, tu teho konsum sa kila nga na Jubilee agi nga ama advisor ahin piwapanin ama zong hin asun azana hita pangatso kihuasang sa nga ama hi ha panapa nga
ama zala hi na tam ta kan to hi je hin ama chunga jong ki pa na tu kan se yo vin le ama jong ki pa pi na ja len tin me wa kan be no mo ben hi je abalin pasal pasong no te ho Jubilee ki manding hi ke ho sang na mai tha no min sun jong le zan jong le thip lo hi la ta banga chu sum le pai e hol pe uwa a tha jong hen pat to agari ne chu sun jong hen to do thai na thei zo se a ma hin e lam ka uwa ka thai uwa si thei ka se uwa ama hin ke ho ka helo na wa jong lampi e hiluba nasata pa nila api uhiin je hin no te hol kita bang til nun kitong do ho hi no te so a hipun aman song kita bang aso aso ti sa suni ato a kaso ato kita bang aso ako na keng ay lo le ane agong yo si ato kita bang pa nila api je hin aman so mazong kipana tinew chai ka api no bin advisor katapan ama tinda panin ito panbe Platinum Jubilee Women's Society nan manding ahen ay lamka ho chengjong la thaw anomin diken bun ho chengjong ka thaw anomin atanom chu biham ki pa pi so ke jingin adi dia tuan tenan se mga chu pastor pa ki pa atanom de se ai ho pung sunga tam ka vai lum ting ka ling ting ka maning kit se gela mai ma thano ma hin ke ho jong siu chu ei thanuk sa win ke pam le jengin je jong se hi be na le anom le jengin choi u se ama thanuk na chule nu te ho jong se thanuk na ho mi pi te ro se thanuk na za le bodo hin Platinum Jubilee nu te na ding wa ta mi ho til bo le be na le nu te ho na ho ni po hin nu nga ko lo lam ding sapong ho lam ding no na kite Bible kite na bol dia dang imam lo disu nom na sa di mo na je chun na ho lam thei lam mo bin tia ka se le one number 3 ho he mo la mo ki pe do je mo hin thanu ta hin ma hon bol thei sa bol bin group song competition yung prize sa min tu na jong mi pi sual nom ta bol bin ki pam le je nge he mo zo si so ki pa tu kan pungin suna i program mo vai ta ai tol pi wa tuni la zo hai ta nom ta isu halwa elam kai wa compare ho Platinum Jubilee Committee ade Nute ho zo sen na chungwen ka ki pawe ti chu an bung so kevin ke hi amount pi sign man we en ka ki pawe ti a chu kam chinga chu hingzo lo en ka ki pa na we sanen thilpi ka ga pe no mo win suna compare ai pan pe o golang he pa sorry pastor hen cha chule nunga khol nei phal chule tuni na compare pan pe te no golang mamang nunga doctor nei zo langa khapi ning din do pe bin lang la ki pa min te thilpi neu ka ga pe no mo ne nung di mo ho nung seten kaki pa we na ho sa la he e pro mo no mai en na ipise ba nga so compare ho conductor akisulo wala chun function ho so no be se no en na ho sa la no ta tu ne ki man sa ti ki pa me kaki pa le je mo ne je nunga kokol kol ne phal lo ham lo wa he le aga ala pe thei khat tum dai mo insum ni te insumite yung loham ai lo le am lo le nang lam ka hon bon a thi thian bon liu mai tan tin paten ga ding lo lim no khat be ga ki lau tin
Pame kurkabe mukse pawa sangan. Bol ke rom jam le hetu motin ka het kham le ka gyal do kham wa kan bol do ho chan chu hin tin na bon sake chung wa ki pa thu kan se jin na bon sake win patenin pati na bo so ke hen no bo mi te ju se ki pa e amen ki pa thu se na ki pa thu pe na Haipi Women Chairperson Kim Lam Chitengle, Platinum Jubilee Women Society Chairman Pu Paugin Tingle Secretary Nupi Let Lingahin Mauchunga Ki Pathu Sevin Tun Achai Mong Dingin Program Achun Closing Song Akitin Isong Lene Hetiam Semutin Ikop Diwaitan Mipiyong at Home Besetan Nasakam Dong Hi Umchum Nan Hiyong Le Ichol Ding Sevin Chichu Ang kinadot ay isagasi ehiye. Tuchung tukum tuni Haipi Women Society Platinum Jubilee Celebration 2025 at sa ina ahito kilonin. Tamsiyan siya uhitin pat kiting let centenary mantina ding uvin pathenin pathe botawin sa ina penay sa ihitante. Benediction akum khana tauna NAP dingu Haipi Baptist Church Pastor Pu Dunkalal Kitkenin pat ehung la piwintin so ting let kinati witai kun pastor pu ka ko chule chai na pen pena ku chana to zo se na chumuwa ki pa thu sang da ki se ye khen na zo mai don bon chan to na wa ko ni ting wa de kum som sagi langa himna Haipi Women Society Platinum Jubilee Ilobi ta ibolo tu zanen kema pakai hasar iti zo Jubilee Committee Jubilee function kumkhana kai nei ta ne pathen thakwa na taw na manguti wanam kabon sawa kapaw pathen nalungse na nangai luna kidam ta dei chanabe na kumse kumsakat sako somga mars tari som ni le thum ni kwa kanungai ta te ho kapingai ta te ho ben Nute kiloi khom na anapu do tuni kumsom su kilangal himna nangma thamba na nangma nga ki pathu seina na thua ki tir ko to theina ni khole phat ho ka hin manguin zingka in pakai suna ko ke mansa na dinguwa na hasapu in phat ho zo silhando na analizing sun prama zong boy na umlela ka phat ho ka sa zuwa dusana zong pakai san pram ho zo boy nei matsa umlela zone nei chanta zemin kataw na san pewa zone pewa pakai nangman na hisali namin kahin thangbo bide o pakai tuni ni ko kahin man na nalungdei lawa ka bol do ka gel do ka khale lungse tanay ngay da mabilang ama bang nangman sa kahinawa nalunglay na lampi ka kiman sa nawakat lani khale kabon sa dibit ang patay bupi ni binako magkatawon na tuni nute kilay kom na kumsom sa gilang alhit na zikho humwale kumsom sa gilang humhin na ay so na di ba sa pagkay kahubong sumuwa nute hozo si heba taasa zong damnan na piya lakaba zong damnan na piya insunga minu mo po na bazong mo po zong tayo na tayo na gawin kahubong sumuwa nute hozong siling na panpingay na ko makatawon na nang man pa na sa kung nalang sintin kung sa kalhin na centenary kilopi tate hozong pagkay kamukit tayo na gawin zong kahubong sumu kusung zong
nang man agilo pa til bote na nang man ay sumkin ba khole yang nom ta kan khochen kin ba ho bung zong lum lo ga ki bai po the kin ba Nute ki photo na kum sakat hin na zong no ta kalop ki the ni bin zong na pan pi mai na ko ma ka ta bun he to zarin phaka ka pram te ho zona ka san na suwa nanga ki pa thu kan se zuwa mabana ni nga na pan pi ki hin ngai sakina kabon sa ba thalenga kapakai Yesus Kristus minai na ko ma ka huta uhi amen Platinum Jubilee Kitsata first prize kalau me pao me ata kasi ini itu ba kasi itu na anak aku ba dingana ya Jubilee khatam Nute Jubilee Kitsata bye bye Mungpa meeting guy. Hi guys. Punta na kipata. Zana kipana-panahin bet yung Jose Luchong makipatukan siya. Nute Jubilee Kitsaitan. Onsan Bangpa. Nanda mo lang. Madil asa na Nute Centenary lang le. Ayun, nakiti atante. Ito kini ko utante. One seven nom, thank you so much lang mong nom. Saan ay tabo, bye-bye. Subscribe do like hon na subscribe din lang. Ang sel tabo, kipao me.